Right, me ma kwa ba bie me de oba Adepa TV na sa na menim ne ntia de bia asante hene yetu ye nisi no su de bia asante hene o papa bi atoto nsem bi ayampia bi e de atoto amane Otumfour say tutu the second yenkonye tie video ni brasese ya odi aka bi o nti so wo so Odumase ye odi a keka se wona mo no wo toto pakọ na be hia fa bewu Odumase ntumi ma ya wodi a ne ya wodi a kyena wo ba ye bibibia wo kuro ha usia ye betwa usia ye betwa usia ye betwa usim pranso ye betwa no pranso nti mo wani kan wamnam na afasa nka amahini nyina behia wotue wonye kingdom so from so ye king wo ye king afawade paramount no dia akonye bia ye paramount bia ye paramount ye nya konya kase bia da paramount na kibio nti me soro bibiri tena ba bia wo tena na ya so tena ba bia tena na mo wo sana wo keka ni nyina jaika efisa se jaisaka enya saka jaisayo enya sayo atiefo am de mo besia na mo bia obate obehu sasen we no Odumase nye Otumfour dia ne ru gwa nanum wo yini na ayanu gwa mahu se sini nanum na okeka fuma keka dampan na ne nkofo keka ebi mu se ya Andrew Pos we Andrew Pos kum monopos dia sama dia papa ekika o se to say asante Kumase nye Otumfour dia no enye Otumfour dia ya wo se dia ya oni dia da bio kasa ya mframa na enye Otumfour dia monso mo hona mo nkwaje ai sasa mo ya bre ya other tribes ne ya bre de bia kwanya de bia mu ko wuntini beba subscribe ben ben serious crowd be high drink too much aden de bia Otumfour enti amon sha other tribes ne kakra amon sha fante amon sha dangbe mo sora ne mo tumani wesigafo so na mo keka de mo fe mo sora ne mo tumani wesi no ofofo so na mo keka de mo fe na de mu yije ya de ye hwemo be ka be anu tum na be ye de too much e de be asem krani be ha ni pa dwen be twetwa ni pa asum kra too much de asama de bia Otumfour misra mo sisia no agro no form we wa no ba na won saba me this is what I believe in wa no ba na won saba enti se moya mo adwen se mo ni Otumfour betie si na che se moya mu bi no mo so mo ho nko Kumase na mo nkwa ana mo ho nyedin ho mo ha dwen kra dodo ya bremo ena Otumfour sa ye kan ya mpa ya se dudu ani sadio so ntakrache you are jealous of the man because his skin color you are jealous because Otumfour who you fetch mo hini you are jealous stop that ada na moto sa any beji e just some credit de bia Otumfour ye kan e bi mo yo mati ko sa no mo okra mo comment section nya mo kwan ya di Kumase amamo mo kwan ya di Kumase amamo mo njai Otumfour abrabo ma no e just some krenia ho mo so na mo say asantefo anu oya mi tie mi nya asanteni o mi ye fanteni fa ye dangbe ni fa mi nya asanteni nansen fu ehi wo ha adwe dodo mi da mo free eni so nkotopum de bia asantu e dia asem kredi na to say busuafo tap send so masene na me de konkonsen 360 de ba besom wo tap send e kwenti obi afa so a all this SNS kadema na dofun mu fie uko App Store benya akwenya na download the app no saso na uko Play Store so benya akwenya no wo send this kana fa show chi mu say wo send no mo chewade into America be $10 free saso na wo any of the European countries no so ya be €5 free tap send eye kwentia obi afa so e de send this ka edi na ya miss cover girl so offer me cover girl mejo so right some of our baby me do ba Adepa TV na praying dear abrantie ya wode we nice my me boyfriend na opupu ne pamba me tu ne fo ntie ye fe ne Natina the king we so oda we ma me ngege broscoto omo kon wo de hwade ye da screen yi so ye hwe so
Or see, if you like, go to army and add all the battalion in the world. Still, unyendi boy. All for my wife. I show. Hey, Natina na Troy, you can page be a ho. That is all refer to my mingego. What's my mingego? Unyendi biem. I show. Hey, Adam, what do you want? Ebusia for enkrofo mienu we no mo ye namfofo pa na mo kon mo twetwe mo tiba na mo antu mo hofo mami ngege ne natina mo antu mo hofo na mo begum ho anim ase wo media no so a the way meba bet na se aye mo analysis no mami ngege ne natina me ye mo analysis ne fefefe me mama hu se me hwa mo deda me se natina me grant you interview me catch us me hwa mo deda se me deda hona se nane ma mu videos na me hwede da mechire mu hey natina ka me bo wechi papa natina bi tuufo me tuufo se de we wo see fine man no agro bi wo ho jai ye wonya medjuma me jaje me chi kwampo ni se wo se wo ye nya medjuma na wo se di agufi bi me so dia be ye me susum yi wa TikTok me ye me susum yi wa TikTok no enu ntina agro bi wo ho ma me mpe enti me hwa na me more space kaka na wujimi wo na me hwa wo so tiawa koso be ha adwen enti adan die enti ana wo ye wunya medjuma wo hwa so nya medjuma no after the mo choro room 5 room 4 me hu se kofi aba bo so kan ho bi kofi wo de oye mediem mo dia mo njire mo ho mungu mo fi mbra enti abrantie natina na the king any mami ngege broskoto ebusia for prepare them no ka say eja dem omo pupu omo pa all in the name of a year natina baba ye wo Ghana na papa owusu bempa kobo enso abode atwetwe nsem bebre ti yesi natina betray ya munye yeda ye ka ye munye yeda sankama ye da ka be hu se onyonko kan anase ubibi enwo kan na wo ye na se ye ni sibu na so no wania wo te se wo ye ha na wo ye ha enso mo de da bi mo na mo nim kasa akire mu hene ni akire mu himafo don't worry okay don't worry mungusu nko mo nko natina boma mi ngege broskoto nechi bonechi pa nechi mu ye secret ne ma ye pekis engege ni natina mimi si he mim pekis mo fa no kura ne bla mo di mo ho a mo fa meto ho papa wa ware on hwa so ntina wo yere ho na ngege from midnight no from morning no from evening na wa ma yira ya ha ofie na ohun de onye no ho mo de moya ma adwen se ehun tokwa no mo be kontrol thy kingdom ka mo nku o en tokwa ne de natina obekon ma me ngege usu obekon mo bia me ne ho am matured I'm matured oh bia no mo bia ni won mo ye matured mo na mo ye mo fi from A to Z mo nko mo bekon mo tum mo ni betene be ye pe me skaba me se mo bekon enti mo nko na ne de ye mfa analysis ne fa hyehyɛ so prep enti abusuafo empanifo ye mo be bia food dwuni sisi ade aka mo ni wedi mindi my ex wedi mindi me odi eswokrom mi de boko fie kowu empanifo mienu we ya twem we ya blogging na ama na wari egu eda ho enye news we susu ya blogging na ma o se ka kete na wari egu aso mu nsua bibi mfim ye ba na ye bebo mochi na ma twofo mu na munim frɛ na me skabage mu dia se mu pupu mo pa ba mu pupu mbra ye be analysis ama mo ai don't worry broskoto oh jutsu natina jutsu monkon tokwa na wate monkon enti broskoto shed we ya odia natina se wunya ndi for the yere hey atija so many years of friendship so many years enemies today friends tomorrow okay don't worry make me say ha ebusuafo so wa win him in 360 edina ya miss cover girl so offer me cover girl mejo so tap send the so masne na me de konkonse in 360 ye de ba be so mo tap send e kwenti obi afa so de saniska e de man adofo no mo say oh America na so saniska na you bet you $10 free so any of the European countries na you bet you €5 free
tap send ebi me kwenti obi afa so a odi send iska edema na dofo no makra Mr. Mankwa me office wo send iska bane de awie ni project no eso de bia me office ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send dey easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne se wonko app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obaye ne say so we customer wo UK sisia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene set say you use momo Ghana hairu sa pepepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no